Mbaye ikaze mwese rero abadukurikirana kuri Urgent Update News. Nshimira mwese mwakoze subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Uwiteka Imana abahereza umugisha mwinshi, namwe mutera kuri subscribe. Iyi ni isaha kugira ngo namwe mukore subscribe maze mujye mubana natwe gatanu kuri gatanu. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo itugezeho muri amasaha, aho Ambasaderi Dr. Aissa Kirabo Kakira wari umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bitanga ubufasha muri Somalia yitabye Imana azize uburwayi. Uyu rero ni Dr. Aissa Kirabo Kakira wari umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bitanga ubufasha muri Somalia UNSOS, yapfuye azize uburwayi. Yitabye Imana rero kuri tariki 12 z'ukwezi kwa munane 2025 azize uburwayi yaramaranye igihe kirekire. Mu gihe kandi yitabye Imana ku myaka ya 61. Urugero ntazibagirana mu mateka y'Abanyarwanda ndetse ntazibagirana mu mitima y'Abanyarwanda kubera ibikorwa byiza yakoze by'agahebuzo. Azwi cyane nka Aissa Kirabo Aissa wari warabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali, akaba yanarakoraga mu biro bya UNSOS, United National Support Officer in Somalia. Yitabye Imana rero aho yarahagaze nka head of UNSOS, umwanya yaramazeho yarahawe na sekretari mukuru wa Loni Antonio Guterres mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2023. Uyu kandi yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali kuva 2006 kugera 2011. Mu gihe rero rwose yazanye impinduka nziza nyinshi cyane zirimo gusukura umujyi wa Kigali, kugaragaza neza no kuwuteza imbere. Nyuma gusoza manda ye yagizwe Deputy Executive Director of Assistant Secretary General muri UN Habitat. Inshingano yakoreye kuva muri 2011 kugera 2018. Yari kandi Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, Deputy Executive Director of UN Habitat, High Commissioner w'u Rwanda muri Ghana, muri Benin, Togo, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Liberia, ndetse kuva 2020 mbere yo kugirwa umuyobozi wa UNSOS. Afite impamyabumenyi ya Masters muri Veterinary Science and Animal Production and Economic, yayikuye muri James Cook University muri Australia. Akagira Bachelor Degree muri Veterinary Medicine, yayikuye muri Makerere University hano muri Uganda. Imana mwakire rero kandi muhereze iruhuko ridashira. Ni mu gihe rero abanyacyubahiro batandukanye bagiye rero bihanganisha u Rwanda n'Abanyarwanda n'umuryango wa Aissa Kirabo Kakira kubwo kubura uyu mubyeyi, cyane cyane nka Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Uyu rero akaba ari Perezida wa Somalia wihanganishije u Rwanda n'Abanyarwanda n'umuryango wa Dr. Aissa Kirabo Kakira wabuze wabo. Ni inkuru akabara mu Rwanda rero ku Banyarwanda bose. Tuzahora tumwibuka rero, tuzahora twibuka ibyiza yakoze kandi Imana imuheruko ridashira. Mwese turakunda cyane, mugire ijoro ryiza, mukora subscribe dukomeze kubana, mugire ibihe byiza. Turakunda cyane, Imana mwakire. Mbaye ikaze mwese